gutera bya gaze biryana mu maso, abigaragambya bipfutse amasura bitwaje ibendera rya Kenya, imbaga y'abantu baririmbira hamwe indirimbo zisaba ko ubutegetsi buhinduka. Ibi nibyo byagaragaye muri Kenya mu gihe kirenga ukwezi gushize, ubwo ibihumbi n'ibihumbi by'abajene bajyaga mu mihanda. Babanje kwamagana izamuka ry'imisoro, gahunda yo kuyizamura ikurwaho. Nyuma batangira kugaragaza uko utishimira guverinoma iriho muri Kenya nayivaho. Ariko barakomeza basaba ko na Perezida William Ruto nawe avaho. Mu minsi yashize ariko mu buryo bwatunguye benshi, Perezida wa Kenya William Ruto, umwe mu bakuru b'ibihugu b'Abanyafurika b'abafatanyabikorwa bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashinje kimwe mu bigo byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba inyuma y'imyigaragambyo yugarije igihugu cye imusaba kuva ku butegetsi. Yavuze ko abigaragambya baterwa inkunga n'umuryango w'abagira neza wo muri Amerika witwa Ford Foundation. Kubera iki Ruto yashyize mu majwi iki kigo? Dore ibintu byose ukeneye kumenya kuri iyi ngingo. Imyigaragambyo yatangiye muri Kenya ubwo guverinoma ya Ruto yatangazaga izamuka ry'imisoro ryashoboraga kuzamura ibiciro by'ibintu by'ibanze byinshi muri Kenya. Gusa iri vugurura ry'imisoro ryari rifite agaciro ka miliyari 2,700,000 z'amadolari y'Amerika. Ryari akantu gato cyane gahisha ibintu byinshi abaturage bo muri Kenya by'umwihariko abajene batari bishimiye. Umushahara fatizo udaheruka kuzamuka na ruswa yamunze iki gihugu ni ibintu byazonze abanyakenya mu gihe cy'imyaka myinshi ishize. Birasa naho iby'imisoro ari ka essence kamenetse ku muriro wari usanzwe witeguye kugurumana. Iyi niyo mpamvu imyigaragambyo yakomeje nubwo Ruto yakuyeho umushinga w'itegeko ry'imari ndetse akanirukana abaminisitiri hafi ya bose bagize guverinoma ye, ndetse akanatanga ibiganiro byahuje miliyoni z'abanyakenya haba mu buryo bw'imbonankubone cyangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Wabirebera inyuma ashobora kubona ko Perezida William Ruto ntako atagize ngo ashimisha abigaragambya, ariko n'aka kanya bari mu mihanda baracyaterana amabuye n'abashinzwe umutekano. Ushatse wavuga ko guhagarika iyi myigaragambyo byananiranye. Komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bw'abantu muri Kenya ivuga ko abantu barenga 50 bishwe mu myigaragambyo, abandi 59 barashimuswe cyangwa se baburirwa irengero, abandi 628 barafatwa bajugunywa muri za gereza. Ruto yavuze ko imibereho y'igihugu yose ishobora kuzahagarara niba imyigaragambyo ikomeje. Hanyuma rero ni ibihe birego Ruto ashinja Ford Foundation? Uyu muryango w'Abanyamerika wasubije iki? Ruto yashinje Fondation Ford, umuryango w'abagira neza washinzwe na Henry Ford, wa wundi uzwi cyane watangije uruganda rw'imodoka za Ford muri Amerika. Perezida wa Kenya yavuze ko uyu muryango utera inkunga bateje urugomo muri iyi myigaragambyo muri Kenya, ariko nta kimenyetso na kimwe yatanze kuri iki kirego. Uyu muyobozi wa Kenya wari ufite umujinya mwinshi yabwiye imbaga y'abantu benshi ati ayo mafaranga batanga mu gutera inkunga ihohotera n'imyivumbagatanyo mu gihugu cyacu bazayungukiramo iki? Ati nibakomeza gutera inkunga ihohotera rikorerwa muri Kenya, ati nibakomeza gutera inkunga imiyoborere idahwitse muri iki gihugu, ati tugiye kubatamaza kandi tugiye kubasaba guhindura imikorere cyangwa tubasabe kutuvira mu gihugu. Nyuma y'umunsi umwe wonyine Fondation Ford yamaganye iki kirego, ivuga ko ifite politiki itavangura igiye gutera inkunga muri Kenya. Bati nubwo twemera uburenganzira bw'Abanyakenya bwo guharanira uburenganzira bwabo mu mahoro, ati twamaganye ibikorwa cyangwa se imvugo iyo ari yo yose y'urwango cyangwa ishyigikira ihohotera rikorerwa ikigo icyo ari cyo cyose, umuntu ku giti cye cyangwa se umuryango, niko uyu muryango wavuze. Ese ibyo Ruto ashinja Fondation Ford bifite ishingiro? Abasesenguzi mu bya politike n'imikoranire y'ibihugu ndetse n'abafatanyabikorwa babyo bagaragaza ko Ruto nta kimenyetso yatanze cyerekana ko abashinja iki kirego kuko ibyo abashinja babikoze. Bisa n'ibigaragara ko icyo ashaka ari ukwikuraho inshingano z'ibyo ashinjwa n'urubyiruko ruri mu mihanda. Gervin Naido ni impuguke mu bya politike mu kigo cyigenga cyitwa Oxford Economics Africa, niwe uvuga ibi. Avuga ko icyemezo Perezida Ruto aherutse gufata cyo kwirukana abaminisitiri hafi ya bose kigaragaza ko Ruto yagerageje kwikuraho amakosa yose ashinjwa
akagaragaza ko abo yirukanye aribo batakoze ibyo bagombaga gukora. Nubwo yavugaga ko yumva neza ibibazo by'abaturage ba Kenya kandi akabizeza imiyoborere myiza, Bwana Ruto ntabwo yemeye ku mugaragaro cyangwa mu yindi nzira iyo yose ku giti cye ko afite uruhare mu bitari bimeze neza mu mushinga w'itegeko ry'imari utaravuzweho rumwe ndetse wanateje imyivumbagatanyo. Mu ijambo rye ryo ku itariki ya 26 Kamena ubwo yahagarikaga uyu mushinga w'imari, Ruto yashinje abanyamahanga kandi avuga ko iyi myigaragambyo yinjiyemo abo mu mutwe w'abagizi ba nabi bagamije gusenya igihugu. Uyu musesenguzi mu bya politike Naido yongeyeho ko mu mateka mu gihe cy'intambara y'ubutita Fondation Ford yashinjwaga gushyigikira rwihishwa igisirikare cya Amerika ndetse na politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko politike y'ububanyi n'amahanga. Ariko ngo nta kimenyetso cyerekana ko muri iki gihe hakibaho ubufatanye hagati ya guverinoma ya Amerika na Fondation Ford. Ati ibirego bya Ruto birasa nk'aho ari ingamba zo gukura ibitekerezo ku makosa y'ubuyobozi bwe, ahubwo abantu bagatangira guhanga amaso amahanga nk'aho ariyo nyirabayazana, nk'aho ariyo arimo kumurwanya. Fergus Kell, umusesenguzi n'umushakashatsi muri gahunda ya Afurika mu muryango Chatham House, nawe yemeye ko ibyo Ruto ashinja amahanga bidafite ishingiro kandi bigamije guhunga inshingano n'uruhare rwe mu birimo kumubaho. Ati kuba Ruto avuga ko Fondation Ford itera inkunga imyigaragambyo yo kurwanya leta ye, ati ni igerageza ridafite ishingiro ryo kugerageza kugabanya no gucubya uburakari bukabije bw'abaturage muri Kenya. Ati kuvuga ko biterwa n'imbaraga zituruka hanze nta shingiro bifite, kubera ko iyi miryango ashinja igaragaza neza inzira binyuramo ngo itere inkunga ibigo n'inzego runaka. Ati kandi abayobozi muri guverinoma ya Ruto bashimiye ibikorwa by'iyi miryango mu ntangiriro z'uyu mwaka. Bamwe muri aba basesenguzi banajya kure mu gushinja Ruto. Ruto afite amateka yo guhakana amakosa ku bikorwa bye. Ibi ni byatangajwe na Samar Al-Burushi. Uyu nguyu ni umwarimu w'umwungiriza mu masomo y'imibereho y'abantu muri kaminuza ya California. Akaba n'umwanditsi w'igitabo kiri hafi gusohoka cyitwa War Making as World Making: Kenya, the United States and the War on Terror. Al-Burushi yasobanuye ko ubwo hategurwaga amatora yo muri Kenya yo mu 2013, Ruto icyo gihe wari umukandida ku mwanya wa vice president kuko yashakaga kungiriza Uhuru Kenyatta. Bombi bari bakurikiranyweho icyaha mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC kubera uruhare bagize mu mvururu zakurikiye amatora mu 2007. Ati icyo gihe Ruto na Uhuru bashinje ICC kuba urukiko rwifashishwa nk'igikoresho cy'abakoloni kigamije kwivanga mu bibazo by'igihugu cyigenga nka Kenya. Uyu mugabo yabwiye Al Jazeera ko igitangaje cyane muri ibi bibazo ari uko icyo gihe Ruto na Uhuru bombi bafashijwe n'ikigo cy'Abongereza kizobereye cyane mu by'inozamubano ngo kibafashe kumvikanisha ibibazo byabo no kugerageza gukesha isura yabo mu ruhando mpuzamahanga. Dore imwe mu mpamvu zishobora kuba zituma Ruto yikomeza iki kigo cy'Abanyamerika akagishinja ko ari cyo kiri inyuma y'imyigaragambyo imusaba kuva ku butegetsi. Abakomeye bahanganye muri politike na Perezida William Ruto barimo Willy Mutunga, uyu yahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga unakorana bya hafi kandi n'ubu ugifite inshingano zo gutanga inama muri Fondation Ford. Byongeye kandi umwe mu bantu bakomeye mu gushyigikira no kwenyegeza umuriro muri iyi myigaragambyo yamagana umushinga w'imari ni Boniface Mwangi. Uyu Mwangi ni umwe mu nshuti za hafi za Mutunga. Birashoboka cyane rero ko hanga hariho Rutahera ashinja Fondation Ford ashaka kugaragaza ko Ford yabirimo guha service inshuti z'umujyanama wayo Mutunga. Uyu musesenguzi avuga ko ibirego bya Ruto ashinja Ford yabitanze mu Cyongereza, aya ngaya ngo akaba yaba ari amayeri yoroheje cyane yo gutanga ubutumwa bwe ngo bugere kubo yaragamije kububwira. Ibyo Perezida Ruto yavugiye mu ntara ya Nakuru byatangiye avuga mu Giswahili ubwo yavugaga muri rusange. Ageze ku bari inyuma y'imvururu muri Kenya, abaterankunga bihohoterwa muri Kenya aribo Ford Foundation, abishyira mu Cyongereza. By'umwihariko ubwo yavugaga ati tugiye kubasaba guhindura imikorere cyangwa tubahambirize batahe. Ibi
bishobora gusobanura iki ku mubano wa Kenya na Amerika? Kenya ifitanye umubano wihariye na Amerika. Ni umubano wimbitse urenze w'ikindi gihugu cyose cya Afurika gishobora kugirana na Amerika. Birashoboka ko uyu mubano ushobora kuzamo agatotsi biturutse kuri ibi bitekerezo bya Bwana Ruto. Joe Biden aheruka gutanga icyifuzo ko Kenya yaba umufatanyabikorwa ukomeye wa Amerika utari muri OTAN. Iki gihe Biden yagaragaje akamaro igihugu cya Kenya gifite muri politike y'ububanyi n'amahanga ya Amerika, cyane cyane mu kurwanya ingaruka z'ibikorwa by'Uburusiya n'Ubushinwa muri Afurika. Umubano wa gisirikare hagati y'ibihugu byombi ukomeje kwiyongera, aho Amerika itera inkunga miliyoni amagana y'amadolari mu gisirikare cya Kenya, kandi bisi bya vuba ahubwo byahereye mu myaka ya kera. Abasirikare ba Kenya bitabira kandi imyitozo ya gisirikare yo muri Amerika ndetse n'amashuri makuru muri Amerika. Kandi Amerika yanateye inkunga ibikorwa byo kubungabunga amahoro by'umuryango w'abibumbye biyobowe na Kenya muri Haiti. Ku bandi basesenguza ariko ibingibi bishobora kutagira ingaruka ku mubano w'ibihugu byombi. N'ayahe mateka ya Ford Foundation n'indi miryango mu gihugu cya Kenya? Bamwe mu basesenguzi bavuze ko Ford Foundation yakoreye muri Kenya kuva mu myaka ya za 50, ikagira amateka yo gushyigikira imiryango itegamiye kuri leta muri Kenya, ariko bigakorwa mu buryo butabogamye. Mu myaka ibarirwa muri za 40, Fondation Ford yibanze kuri buri kintu cyose, uhereye ku iterambere ry'ubukungu kugera ku burenganzira bw'umugore ndetse n'amashuri makuru. Izi zose ni inzego uyu muryango wateye n'inkunga Kenya. Iyi fondation yagize uruhare mu gutuma Kenya igira imwe mu masosiyete civile akomeye muri Afurika. Ariko nubwo nta mpaka zikomeye zigeze zibaho zirebana n'uyu muryango muri Kenya, rimwe na rimwe havuka ibibazo bijyanye n'inkunga yatanzwe no guhitamo imishinga iterwa inkunga. Ibi byagiye bikururira uyu muryango kutizerwa na bamwe mu banyakenya, by'umwihariko abategetsi, bakeka ko hari aho uyu muryango waba ugira uruhare mu bikorwa birwanya leta. Ruto kuba yatangiye kugaragaza ko ibibazo biri mu gihugu cye bikorwa n'amahanga, ubutegetsi bwe bwaba butangiye kugira ibibazo no mu birebana n'ububanyi n'amahanga. Perezida wa Kenya William Ruto yasabye abanyakenya bakomeje kumusaba kwegura gutuza bagategereza amatora rusange yo mu 2027, akaba aribwo bazasimbuza abayobozi batowe ntibuzuze inshingano, bakabasimbuza abashoboye binyuze muri ayo matora. Perezida Ruto ubwo yatahaga ku mugaragaro urugomero rw'amashanyarazi rwa Kibuka ruherereye mu gace kitwa Kajiado, yagaragaje ko abayobozi basinziriye ntibakora ibyo bagombaga gukora kuva bajya ku butegetsi mu kwezi kwa 8 mu 2022. Abo ngabo ngo bazereka umuryango usohoka mu 2027, naho bazaba baruje inshingano zabo nk'uko itegeko nshinga rya Kenya ribiteganya. Abo ngo bazagarurirwa icyizere bongezwe indi manda. Perezida Ruto kandi yagiriye inama urubyiruko rumaze iminsi rwigaragambya kutongera kwigabiza imihanda, kubera ko muri iyo myigaragambyo ngo hangirikiramo byinshi birimo n'abahaburira ubuzima. Yabasabye gutegereza amatora yo mu 2027, akaba aribwo bazumvikanisha ijwi ryabo binyuze muri ayo matora. Hagati aho ariko Perezida William Ruto agaragaza ko atewe impungenge n'uko amadeni igihugu gisanzwe gifite agiye kwiyongera, ngo agiye kuba menshi cyane rwose, bituma igihugu kirushaho kuremererwa. Iyi ni inkuru mbi ku bamaze ibyumweru bigaragambya bibwiraga ko ikibazo cyabo cyakemutse ubwo Perezida William Ruto yemeraga guhagarika umushinga w'itegeko ryongera imisoro. Ni imyigaragambyo itoroshye yamaze iminsi ikorwa n'urubyiruko rw'abanyakenya bamaganaga umushinga w'itegeko rishya ry'imari. Ni umushinga Perezida William Ruto yamaze guhagarika. Iyo myigaragambyo yaramugamburuje rwose, atangaza ko atazasinya iryo tegeko, mu gihe nyamara yararyitezeho kongera imisoro, bityo leta igashobora kwigobotora umutwaro uyiremereye w'amadeni ifitiye abaterankunga n'abafatanyabikorwa batandukanye. Perezida William Ruto yavuze ko uko kudasinya iryo tegeko ry'imari ngo byashubije inyuma Kenya ho imyaka 2 mu birebana n'ubukungu, ndetse avuga ko kugira ngo guverinoma ye izashobore gukomeza gukora bizasaba ko igihugu cyongera gufata amadeni. Ni mu gihe kandi Kenya isanga ngundi mwendo yiremereye wa miliyari zibarirwa muri 80 z'amadolari ifitiye abaterankunga n'abafatanyabikorwa barimo banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari
na leta y'Ubushinwa. Ubu haribazwa uburyo Kenya izashobora kwigobotora aya madeni mu gihe gitekereza gufata andi. Hari impuguke mu by'ubukungu witwa Mbuyi wa Gacha, akaba yaranahoze ari umujyanama wa Perezida Uhuru Kenyatta akiri perezida, ugaragaza ko Kenya ikeneye urwego rutajegajega rw'imicungire n'ingengo y'imari y'iki gihugu ihamye. Perezida William Ruto avuga ko iki gihugu kigomba kuzafata inguzanyo nyinshi kugira ngo leta ikomeze gukora. Uyu mushinga w'itegeko ryongera imisoro wamaganywe cyane n'abaturage, wari gutuma leta ibona amafaranga menshi avuye mu misoro. Mu byumweru bibiri bishize nibwo Perezida William Ruto yavuze ko azareka uwo mushinga w'itegeko urimo imisoro y'inyongera itaravuzweho rumwe, akabikora ngo amahoro agaruke mu gihugu, kubera ko urubyiruko rwari rumaze ibyumweru bibiri mu mihanda rwigaragambya. Imyigaragambyo yanajemo imvururu zaguyemo abantu, ndetse ibikorwa remezo bitandukanye byarangijwe. Nyuma yo kwemera ibyo abigaragambya basabaga, Ruto yavuze ko kureka uwo mushinga w'ingengo y'imari byasubije inyuma igihugu. Ati ubu ngubu turi aho twari turi mu myaka 2 ishize. Aha yagaragazaga ko bagiye kugira ikibazo gikomeye cyane mu gushobora kubona imisoro y'inyongera mu gihe igihugu cyikoreye umuzigo w'umwenda munini cyane. Yavuze ko ibi bisobanuye ko Kenya bizayisaba kuguza miliyari 1000 z'amashiringi, ni ukuvuga trillion y'amashiringi ya Kenya. Aya ngaya yaragera kuri miliyari 7 na miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika kugira ngo iki gihugu gishobore gutuma leta ikora. Iyi ni nyongera ya 67% ku byari biteganijwe. Ariko yanavuze ko arimo gutekereza ku kugabanya amafaranga leta ikoresha mu nzego zitandukanye, harimo nk'akoreshwa n'ibiro bye, ndetse anagabanya amafaranga agenerwa urwego rw'ubucamanza n'ubutegetsi bw'uturere. Abigaragambya benshi banze iyongerwa ry'imisoro bavuga ko aya mafaranga y'inyongera yari gupfushwa ubusa kubera ko Kenya yamunzwe na ruswa. Iyi misoro y'inyongera yari yitezweho guha igihugu miliyari hafi 350 z'amashiringi ya Kenya, mu gihe miliyari hafi 600 z'amashiringi zari kuva mu nguzanyo. Perezida William Ruto avuga ko izi ngamba zari ziteganijwe zo kongera imisoro zari zijyanye n'umuhate wa leta wo kugabanya umuzigo w'imyenda igihugu gifite urenga miliyari 80 z'amadolari. Hafi 60% by'amafaranga Kenya ikura mu misoro ajyanwa mu kwishyura imyenda. Icyo gihe aganira n'abanyamakuru yaragize ati maze igihe kinini nkora cyane ngerageza gukura Kenya mu mutego w'umwenda. Ati biroroshye kuri twebwe nk'igihugu kuvuga ngo reka twanga umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari. Ibyo ni byiza. Ati ndetse navuze n'umutima mwiza ko tuzareka umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari, atari ko bizagira ingaruka zikomeye cyane. Ruto yavuze ko kwanga itegeko ry'ingengo y'imari bizagira ingaruka ku guha akazi abarimu bagera ku 46,000 bo mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye bari basanzwe bakorera kuri kontaro y'igihe gito, ndetse ngo bizanagira ingaruka cyane ku gutanga ubuvuzi. Yavuze ko leta ye itazashobora gufasha aborozi, abahinzi b'ibisheke n'abahinzi b'ikawa, harimo nko kwishyura imyenda inganda zabo n'amakoperative yabo arimo nk'uko byari byarateganyijwe. Ariko yavuze ko arimo kwiga ku bibazo byagaragajwe n'abadashyigikiye umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari, nko kugabanya amafaranga ibiro bye bikoresha no gukuraho ingengo y'imari ikoreshwa n'umugore we n'umugore wa vice president. Izindi ngamba leta yafashe zirimo gusesa ibigo 47 bya leta bikora imirimo ijya gusa, guhagarika mu gihe cy'amezi 6 kugura imodoka nshya zigenewe abategetsi bo muri leta, guhagarika ingendo zose zidakenewe cyane cyane z'abategetsi bo muri leta, kugabanya abajyanama ba leta aho 50%, gushyira mu bikorwa kujya mu zabukuru ku myaka 60 ku bakozi ba leta n'ibindi. Aya magambo ya Perezida William Ruto n'izi ngamba yafashe zirimo no gufata izindi nguzanyo byanenzwe cyane n'abaturage, ndetse binatuma bamwe mu bigaragambyaga bamaganira itegeko baguma mu mihanda no ku mbuga nkoranyambaga, noneho basaba ko Ruto ava ku butegetsi. Bamwe mu mpuguke mu by'ubukungu bagaragaje ko atari ngombwa cyangwa se ngo bibe birimo n'ubushishozi gufata izindi nguzanyo, kubera ko ibi ngibi bizashyira Kenya mu mwanya mubi cyane kurushaho, umwanya w'ibibazo by'imyenda. Bamwe bagaragaje ko amagambo ya Ruto ku kugabanya amafaranga akoreshwa na leta ngo bitagaragaza neza ingamba zihamye zizakura Kenya mu myenda,
kandi imibereho y'abaturage ngo ireke gukomeza guhenda. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe mu banyakenya bati kubera iki dukeneye kuguza trillion y'amashiringi kandi nabwo ntidushobore guha akazi abarimu 46,000 bakoresha ingengo y'imari ya miliyari 18 z'amashiringi. Nubwo leta yaretse umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari, hakomeje kubaho uburakari kuri leta. Hari urubyiruko ruvuga ko rujya ku ngoro y'umukuru w'igihugu kugaragaza kutishima kwarwo. Abigaragambya barasaba ko leta irushaho kubazwa ibyikora, ndetse bamwe basabye ko perezida yegura. Banababajwe n'icyo babona nko kuba ibibazo byabo ntacyo bibwiye leta, bakanashinja polisi gukoresha ubugome mu gushwiragiza abigaragambya. Barishwe n'abandi benshi barakomereka mu buryo butari bumenyerewe. Perezida William Ruto yagiranye ikiganiro n'abaturage kinyuze ku rubuga rwa X, ibizwi nka Space. Ni ikiganiro kiba gikozwe mu buryo bw'amajwi. Yabajijwe ibibazo bikomeye n'abigaragambyaga mu kiganiro mpaka cyabereye kuri Space nyine. Ku nshuro ya mbere yasabye imbabazi kubera ibyiswe ubugome bwa polisi bwagaragaye mu myigaragambyo iherutse kuba, ndetse anasaba imbabazi kubera ishimutwa ry'abavugwa ko bateguye iyo myigaragambyo. Iyi myigaragambyo nayo ubwayo yateguriwe muri ayo mahuriro azwi nka Space yo ku rubuga rwa X. Ubwo buryo ni ubutuma abakoresha X bashobora gukora ikiganiro bakoresheje amajwi mu buryo bw'ako kanya cyangwa se live. Icyo gihe Ruto yasezeranije ko agiye kwirukana abategetsi bose bafatirwa muri ruswa no kwigwizaho imitungo. Ati ndabyemera ko bamwe mu bategetsi bacu bagaragaza ubukire bwinshi buteye ishozi. Ati ndetse narabahamagaye kuri telefone ubwanjye mbagira inama y'uko bakwiye kwitwara. Ati ariko nzakora ibirenzeho. Akanama gashinzwe uburenganzira bw'abantu muri Kenya gasanzwe kanaterwa inkunga na leta kagaragaza ko abantu barenga 40 bapfuye mu myigaragambyo. Benshi muri bo bapfuye ku munsi uwo mushinga w'itegeko wemezwaga n'abadepite. Ariko muri icyo kiganiro cyo kuri X, Ruto yashinja abantu bamwe batagira icyo bitaho gukabiriza umubare w'abantu biciwe muri iyo myigaragambyo iherutse kuba. Avuga ko umubare w'abapfuye ari abantu 25. Iyi myigaragambyo yatewe n'ubuzima buhenze muri Kenya, ariko cyane cyane yatewe na gahunda yo kongera imisoro hagamijwe kwishyura imyenda igihugu cya Kenya kirimo amahanga. Ni imyenda yatanzwe n'ibigega mpuzamahanga. Ibyo bigega nabyo biratungwa agatoki. Abanenga ibyo bigega mpuzamahanga bagaragaza ko nk'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF gitanga inguzanyo ku bihugu bya Afurika, ibihugu bisa n'ibyihebye, maze ibyo bikagira ingaruka ku buryo bukabije cyane cyane ku bakene, kandi nk'ibyo bigega biba bizi izo ngaruka. Ubwo abigaragambyaga bajyaga mu mihanda bwa mbere muri Kenya, ntabwo Perezida William Ruto n'abagize inteko ishinga amategeko aribo bonyine batangiye kunengwa cyangwa bamaganwaga. Ahubwo ibyo bigega nabyo byaranengwaga cyane, bivugwa ko imyigaragambyo nk'iyo ngiyo ishobora no kuba mu bindi bihugu bya Afurika, kubera ko imyenda nk'iya Kenya ifitwe n'ibihugu byinshi kuri uyu mugabane. Mu myigaragambyo yo muri Kenya, bamwe mu bigaragambyaga bari banafite ibyapa byanditseho amagambo asaba banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari guhagarika uburetwa bushya. Hashize imyaka abatanga inguzanyo cyane cyane ikigega mpuzamahanga cy'imari na banki y'isi banengwa cyane kuko batanga inguzanyo mu bihugu bibabaye cyane muri Afurika, ariko nabo bagashyiraho amabwiriza agoye arebana no kwishyura izo nguzanyo. Abayobozi b'Abanyafurika barimo na William Ruto nabo mu bihe bitandukanye banenze abatanga inguzanyo bo ku rwego mpuzamahanga, ku buryo bavuze ko basabwa inyungu zidasanzwe ugereranije n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Bagiye bagaragaza ko Afurika yigirizwaho nkana. Igihe Ruto yajyaga ku butegetsi mu kwezi kwa 8 mu 2022, Kenya yari ifite ibibazo by'umwenda ugera hafi kuri miliyari 62 z'amadolari. Ni ukuvuga 67% by'ibyinjizwa n'igihugu buri mwaka byishyuraga umwenda. Uwahoze ari Perezida Uhuru Kenyatta yari yarafashe inguzanyo nyinshi mu bigo bitanga inguzanyo no mu bihugu nk'Ubushinwa kugira ngo igihugu gishobore gutera inkunga imishinga minini y'ibikorwa remezo, harimo nk'umuhanda wa gari ya moshi uhuza Nairobi n'umujyi wa Mombasa, umuhanda w'ibirometero 11,000,
ndetse bashakaga no kubaka hafi kilometero 7,000 z'imihanda ya kaburimbo. Inyinshi muri izo nguzanyo zari z'ubucuruzi, bivuze ko zifite inyungu nyinshi. Gusa kuva hagereye ku butegetsi, William Ruto nawe yafashe izindi nguzanyo zirenga miliyari 13 z'amadolari y'Amerika. Ibi bikorwa remezo byasabiwe inguzanyo ntabwo byashoboye kwinjiza amafaranga yari ateganijwe. None dore uyu munsi Kenya ifite umwenda wa miliyari 82 z'amadolari, amenshi n'ay'Abashinwa. Ukurikije ibyo Ruto aherutse kuvuga, birasa naho uyu mwenda ugiye kwiyongera. Ntawe uzi ikizakurikiraho.